Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Namhlanje sizofunda ngento entsha lesingakaze sifunde ngayo i-reciprocal yama-mixed number. Sizokwenza lokho-ke manje kuthiwa sithole i-reciprocal ka-2 1 over 4. Esizokwenza ukuthi kube lula ukuthi sikuthole lokho ukuthi sizothatha i-mixed number yethu leyayo noma i-mixed fraction yethu i-fraction yethu exubaxubene siyenze in proper fraction. Proper fraction yethu 2 4 over 5 wethu u5 uzohlala ayi-denominator anjalo sizothi ke manje u2 times 5 so times u2 ngo5 simplus noma sigcwalise ngo4 ngaphezulu so phinda u2 ngo5 sigcwalise ngo4 ngaphezulu sobhala lapha umbala oyellow sithi 2 umphinde kawu5 sigcwaliswe ngo4 ngaphezulu okay no ngiyabonga ngiyaxolisa kunento besangixakile nakho ke sizothi manje u2 times 5 plus 4 ingango 14 kulula lokho ngakwenza nangekhanda nangesicalculator ngeke uyidinge kangakho so kuyafana ke manje ukuthi 14 over 5 wethu ufana naleya i-mixed number yethu esinayo into yedwa mangoguqula umenze i-mixed number leyo 14 over 5 uzothola u2 4 over 5 kuthiwa ke manje sithola i-reciprocal yini ke i-reciprocal kufana nokuthi sithatha i-denominator siyenza i-numerator siyaguqulela kufana ukuthi siyayishintsha abaziyo siyishayisa ama-back siyayiphendula sithathe okungaphezulu sikuyisa ngaphansi i-reciprocal yethu kuzoba u5 over 14 ngoba sithatha u5 samisa phezulu sathatha u14 samisa ngaphansi